per ricominciare di ricostruire delle cellule che c'è dentro nel nostro sangue. ในเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยปกติทุกคนมีอยู่แล้ว In genere abbiamo già le cellule nostre, abbiamo. ครับมีแต่ว่าบางช่วงเนี่ยการเสียหายไปเนี่ยมันสร้างขึ้นมาไม่ทัน Qualche volta quando ho distrutto le cellule sono distrutte però noi non riusciamo di produrre sufficiente in tempo. ครับหรือที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่แอคทีฟไม่ Ecco, oppure quello che abbiamo adesso che è rimasto non sono attivati. Sono attivati però non attivati 100%. การที่เราให้สเต็มเซลล์เสริมเข้าไปนี่ก็คือไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายในการสร้างใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอ Quello che noi rimettiamo cellule staminali dentro per avere sufficiente di stimolare il corpo di ricostruire nella parte che non funziona e anche parte che sta riparando. Grazie, gentilissimo. อันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เขาเรียกว่าเป็น functional medicine Questo è un concetto ben chiamato la medicina funzionale. เพราะว่า แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ functional specialist ตัวจริงจะมาคือ Domani il medico più bravo, quello famoso, arriverà, il dottore Tossato. ก็เป็นผู้บุกเรื่องของ functional medicine ในไทยแลนด์ È uno primo che aveva cominciato di usare questa teoria in Thailandia. ส่วนผมนี่เป็นรุ่น2ครับ Lui è seconda generazione. ก็ในเมืองไทยนี่น่าจะที่ practice อยู่ประมาณไม่ถึง10 คน Non ci sono più di 10 persone che fanno queste teorie.